bumla sim sim hi kumsa kha zako samruk pani India le China Indo khan Indo na mun poi mo tak battlefield poi mo tak ani kum sanga zako samruk pani a India le China Indo na khan sipai hoisen le chathabik engama zatan oma chung singa pakhat langsar tak chu subidar joginder singh ani India sipai ten hoisen choi moina anton thei sangber paramvir chakra dong tu subidar joginder singh hi sipai hoisen berte singami ani a kumsang zko somruk pahnia India le China Indo na hoisen takin China sipai te anbeya natakal tiam ator nuwa po China sipai somnga chuang that thei khopa hoisen le rasha tani anin beina mun bomla hi tunhaya kantloa subidar joginder singh le ahoten China sipai te an beidan tlang pui soipa in anin beina munte inthlir hote ang subidar joginder singh sanan hi kumsang zko somni pakhat September ni somni paruka mahla kalan Punjab apianga anupui chu gurdial kor banga ani kumsom paruk mi chau alini lai kumsang zko somthum paruka British Indian Army azoma Sikh Regiment 1st Battalion da ania Indo pui panina khan Barmalama Raldowin akala kumsang zko somli pasari le somli pariat borvela India le Pakistan Indo na atelbok India le China hi khovela ram lian ve khovela mishing tamna ber ram le adatu ram annia Himalayan range vela ramribuai an nei awangin an ingur chur fo maya China lamin ramribuai lai bor vel an lu azaw tial beile turin khati lai Prime Minister Jawaharlal Nehru le sarkar ho tu te chuan ti dan tur an rela malak dan tura Indian Army in rotna an siam chu Prime Minister Puneru a chuan anola sarkar official dang bureaucrat anti ten roman an siam forward policy anti chu apom tajok ani hetianga sipai roman na nola forward policy pom ani chan hi China in ramria ma ason zel mipuin nasataka an soi selna thoi tamna atana ti ania soi ania sipai lam chuan an din mun le China in mun rem chang geographical advantage an nei thazok ani ti hria in China do chu an du ri lo nia soi ani forward policy noya hian China sipai te dole na turin ramri nai mun sanga India sipai te poster te siam ania chung sipai kem te chu Chinese sipai ten an be chuan an din mun a chedon ti chu India sipai te ngai dan ani Prime Minister Puneru a ero chuan China in India aron bei mai aring lo nia soi ani thunga ma se Chinese sipai te chuan India sipai te chu kumsang hajko somruk pahnia an ron bei tamai sia Indo sino war a chuak ta ani kumsang hajko somruk pahni September ni kwa chuan India Defence Minister Krishna Menon chuan thutlung na siamin ramri borvel thalarich chimlama Chinese sipai te chu nor chua arotta a chu arot na chu Prime Minister Nehru po in Londona Commonwealth Prime Ministers Conference a atelna tengin aron pompuya tichuan 7th Infantry Brigade chu Arunachal Pradesh namka chu lampan tura ti anita 7th Infantry Brigade a hian subidar joginder singh omna Sikh Regiment 1st Battalion po antel ani India Prime Minister le Defence Minister te thutluk na hi India mitam takin an sui sela media lampo in andem na hle achan chu India sipai te chu China sipai te norlet turin an la chak tok lova kal turati te chu an tam tok lo awang le China sipai te din mun le tran mun athazok le a ngai wang ani ber India malak dan chu China po in alo hre jela tichuan kumsang azkwa somruk pahni October ni somni pathum jingdar nga le achan ve khan Arunachal Pradesh State chung namka chuwa India Army Post chu China sipai te chuan an bei te thut mai le India sipai ten ral thuam an nei thatok lova silai mu an nei tam tok lova
in kalpo na le in piak po na athatok lo bok nen India sipai tam tak an thia enga bazat an liam bok India sipai te chuan China sipai te chu an ngam lo ma zoka an in bei atanga rei lo te a China sipai te chuan tuna East Kameng district khopui tawang lam an pan ta zel ani ma se China sipai te chu First 6 Regiment sipai somni lek chuan subidar jokin darsinga hovin Arunachal Pradesh Bumla Pasa hun engama chen an lo danga nasatakin anin bei ani Bumla Pasa subidar jokin darsinga le aho te camp chu Chinese sipai te chuan tho thumin an beya tho khatna mi som zani sel omin an fain sipai zaruk an ni a jokin darsinga le anaute mi som ni lek nen chuan anin tam hle he video a lang mek hi anin be navel mun chu ani in tam hle ma se subidar jogen darsinga le anaw te chu an huai sen em awangin China sipai te chuan ma an son mai thei bik lova China sipai tho khatna chu an lo dang theya mi engemaw zat an lo kap hlum ani China sipai tho ni na sipai zani zet thop chuak le te po na satakin an lo kapa mi engemaw zat an kap hluma ma se India sipai te po azat ve chu thei lawin an am to a jogen darsing nge po amal puya an ka fu nge ma se jogen darsing chuan ana te chu a fui sawa tlom an tum lo India sipai ten ral thuam le silai mu an nei thatok lo kan ti to kha an silai mu te an mang jawa aladam mithlem te in ral thuam an nei chun chu bayonet chi anita bayonet thi silai mor noilama chemte an da thin hi ani ti chuan le sik sipai te chu in dona a an out thin dan ange wo he guruji ka khalsa wo he guruji ki fate tia a roi chungin an ral thuam nei chun bayonet mang chuan China sipai te chu an bei zui ta ani China sipai te chu alet engemaw zat tam jok le ral thuam nei thajok ni ma se India sipai tlem te chuan bayonet chau mangin tam tak an lo thata jugin darsing ringot point China sipai somnga paruk athat nia soi ani ma se anin tam hlei nganga ral thuam anin nei that hlei bok nen China sipai te chuan jugin darsing ale anaute mi tlem te ladam te chu an ne ta a an mana an man hu loka jugin darsinga chu a hliam tur lovin October ni somni pathum sangas go somruk pahni khan kum somli pakhat mi ni in ramtan anun alan ta ani subidar jugin darsinga vap chu a omna Sikh regiment nena China chuan sipai choi mo na nen kum sangas go somruk pathum me ni som pasari khan alana chimi nuwa mirut a Sikh regiment center a lang ni in anupui nena hlanzui ani subidar jugin darsing hi a huaisen em awangin athi nuwa sipai huaisen choi mo na sangber paramvir chakra lan ani a choi moi na thujia ka chuan China sipai te nena an in do dan kim chang ang reng taka ji ani choi moi na dang engemaw zat adong boka anaw te hena po sipai huaisen choi moi na lan ani bok subidar jugin darsinga chanchin le Bumla Pasa indo sino war be chan hian kum sang hi sompariat khan movie siam ani nge a Bumla Pass indo na hmuna nge hian indo na thi te share jengna tan war memorial siam ani a subidar jugin darsing PVC memorial ti ani nge a uluk taka en kolme ani tuna chuan indo na hmuna kan kalna le jugin darsinga hinga war memorial an siam kan tlo na video ilo thlir te ang bumla sim hi kumsa kha zako samruk pani India le China indo khan indo na mun poi mo tak battlefield poi mo tak ani bumla kan omme ka apatang rengkhop maya changki lampang kan hnung lampang te khi sang ang reng fu to ne bumla hi India le kumsa kha zakwa somruk pan he India le sipai India le China indo lai po mun poi mo tak indo na mol ani ya subidar joginder singh the 6th regiment ami Sikh regiment ami hi
commander 6 regiment commander pakhat ani a tichuan Teperin la Teperi pass a October ni samni pathum kumsang zikul som rukpani khan China nen anin dawani chunglam pangkhi na enlok ila khi lam pangkhi subidar Joginder Singh ate tanman chu ni a khi ta tlanga khian mo chuan he lampang atang a hian China ho an ron bei thung ani chuan subidar Joginder Singh a hi ama le mi pahnih vel chau anni mi zani vel chau anni a ti chuan Japan sipai te chuan Joginder Singh chu at mala an kap thoya Joginder Singh hian in saseng turati ani a ma se a in saseng tu lova hoisen taka be wangin a platoon te po in hoisen taken an be chhota a sti lai chuan a in be zela Joginder Singh khan silai pok silai lo hlei thei to lo khan om nuwa ti chuan hoisen taken jet Japan sipai ron kal me ka kha ngani hriam hlei dang mangin kut in alo beita ani chu ti chuan Japan sipai ten Japan milo China sipai ten an kaplum ta ani That is where Chinese came and captured it. hi lai tlang atang hian China in ron be ya an China India ran ta na ma ta na hian Joginder Singh chu subidar Joginder Singh ma taram chumi pol deu chuan memorial place and siamane ila hi imaginary line kan ti khania ape lampang hi China ram tinani chu And the enemy was temporarily halted by the heavy losses it suffered. Within a few minutes, a second wave came over and was dealt with similarly. But the platoon had by then lost half its men. Now a platoon, gentlemen, understand, is only 30 men. How many?